Nezavisno udruženje novinara Srbije je poslednjih godina intenzivno učestvovalo zajedno sa drugim medijskim i novinarskim organizacijama u izradi promedijske strategije, dokumente koji je prvi put usvojen u modernoj Srbiji, i kasnije, naravno, na osnovu medijske strategije u izradi novih medijskih zakona. To je bio složen posao i dug posao i mukotrpan, i na kraju se izrodio novim medijskim zakonima kojima smo mi veoma zadovoljni. Ovo namerno potenciram upravo zbog spora koji je međunarodno nastao oko tumačenja nekih podzakonskih akata. Naime, po usvajanju zakona o javnom informisanju i medijima potrebno je bilo doneti nekoliko pravilnika koji pomažu u tumačenju zakona i ministarstvo je to uradilo. Donelo je prošlog petka nekoliko pravilnika. Jedan koji nama privukao pažnju, nama i kolegama iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, je pravilnik o načinu vođenja i upisa u evidenciju predstavnika inostranih medija i stranih dopisništava u Srbiji. Mi smo primetili, a onda smo se i konsultovali sa nekim kolegama, da je sa nekim pravnicima i nekim ljudima koji su učestvovali u izradi medijskih zakona, da je ovim pravilnikom u priličnoj meri derogiran na neki način položaj naših stranih kolega koji ovde rade za strane medije i njihovih dopisništava. Naime, mi smo u zajedničkom saopštenju sa Nezavisnim društvom novinara Vojvodine na to ukazali i ocenili da je taj pravilnik prenormiran, diskriminatoran i da dozvoljava neke zloupotrebe. Međutim, mi smo ukazali zašto to govorimo. Pozvali smo se na član 55 Zakona o javnom informisanju koji upravo govori da je položaj stranih medija, status njihov, dakle, u radu stranih novinara, izjednačen sa položajem naših kolega, naših novinara u zemlji. Međutim, u pravilniku to ne stoji tako. Osim toga, zakon govori da se u tom istom članu 55 da se strani novinari, odnosno dopisništva, mogu upisivati u evidenciju koja će se voditi u Ministarstvu informisanja. Taj glagol mogu je zanimljiv zato što su nam u odgovoru iz Ministarstva kulture rekli da mi ne razlikujemo glagole mogu i mora. Dakle, nigde ne stoji da mora da se strani novinar zavede u evidenciju, već da može. To piše u članu 55 zakona. Međutim, u pravilniku, iz samog teksta pravilnika, prvo u pravilniku nigde ne stoji to. Napomena da novinar mora, da može se upiše. Ne stoji ni da mora, ali nema ni ovoga mogu, što je zanimljivo. Inače, pravilnik je prenormiran, ima 29 članova. Za jednu takvu priču mi smatramo da je to previše paragrafa. I drugo, ne izviri iz njega to da novinar ne mora da se evidentira. Naprotiv, iz svega onog procedure cele koja je propisana izvire kao da mora. Na kraju krajeva, u jednom delu pravilnika čak stoji obaveza kada promeni strani novinar ili dopisnik koji se evidentira, kada promeni bilo koji podatak o sebi, o svom mediju, je u obavezi da ministarstvo u roku, ne znam, nekom tamo roku dostavi te promene podataka. Drugo, mislimo da je prenormiran i u toj meri zato što propisuje neke stvari koje su izlišne. Znate, kada vi tamo objašnjavate šta je strano dopisništvo, šta je strani medij, šta je, mislim, to je nepotrebno u jednoj ovakvoj preporuci. To je ipak pravilnik jedan koji bi trebao bude preporuka stranim dopisnicima, kao što stoji u članu 55. Dakle, može da se evidentira. Ovde se u tim pravilnikom traže brojni podaci o novinarima i o njihovim dopisništvima. To je neverovatno. Mislim, poneki od tih podataka podsjećaju na neka stara vremena, kada su strani novinari ovde bili posmatrani kao strana tela, kao neprijateljski novinari i tako dalje. Tu se traže svi podaci od imena, prezimena, datuma, mesta države rođenja, državljanstvo, broj datum, mesto države izdavanje putne isprave, lične karte za državljane Srbije, status vize, mesto izdavanja, trajanje vize i tako dalje i tako dalje. Obilje podataka se traži da bi se evidentirao strano dopisništvo ili strani novinar. Zatim mislimo da je izlišno tražiti profesionalnu biografiju nečiju. Ako on već dođe ovde da radi svoj posao i ostaje na neko vreme, po pravilniku kaže duže od 90 dana. Mi čak ne mislimo da treba praviti razliku. Nikakvu razliku ne treba praviti između kolega koji dođe na 40 dana, 50 dana, 10 dana. On je došao ovde da izveštava da nešto radi svoj posao. I sve ovo je prenormirano i zato kažemo i diskriminatorno, jer ako su izjednačeni domaći i strani novinari, onda nema svrhe da njima zagorčavamo život tražeći sve ove obilje podataka i administracije. I ono što je jako važno, mi smo upozorili da to nije u skladu sa Evropskom konvencijom, član 10 čuveni, koji govori o slobodi izražavanja i koji kaže da sloboda izražavanja, da svako ima pravo na slobodu izražavanja
prihvatanje, primanje informacija i saopštavanje informacija, to se tiče i novinarstva, i da to može da radi bez mešanja javne vlasti i bez granica. Sutra se može dogoditi nekom kolegi da ga neko tamo ko čita ovaj pravilnik, tumači ovaj pravilnik, da ga bukvalno maltretira, da ga, razumete, da mu onemogućava, da mu zagočava život. Jer toliko zahteva ima u tom pravilniku da je to strašno. A u zakonu piše da se mogu prijaviti, evidentirati. Znači ne moraju. Mi mislimo da je trebalo doneti jedno kratko uputstvo u tom duhu, da se možete prijaviti, zato što ta prijava novinarima stranima omogućava da ipak budu na jednoj listi evidenciji, da bi mogli da dobiju informacije, olakšava im posao, profesionalni posao. Ali da se to radi zaista na jedan potpuno formalan način, sa nekoliko podataka u toj nekoj bazi, dovoljno da se taj čovjek, taj kolega ili dopisništvo evidentiraju. A ne da im se traži nešto, se kažem, tražilo unazad decenijama, je to bila praksa. Imamo nov zakon, onda je vreme da promenimo i praksu kada je u pitanju njegova primjena.